athe sawasha-ke kanjalo ebelethe ingane emhlane eqhamuka omunye umuntu nje. Afike ambuza ukuthi, hawu, Brakop, yini indaba wabhizi newashing ubelethe nengane emhlane, uphi unkosikazi wakho? Ha, dinwe mfana uBrakop, aqhamuke nomanyawuze bam-athekhe lo muntu lo bamhlanganyele. Khemu, bamhlanganyele lo muntu lo, lapho okuwesi uBrakop lo muntu umshaya nge-walking cane yakhe, uyacabanga? Uyeyisa uBrakop, yezwa, uyeyisa. Bese-ke lo muntu lo oshawe uBrakop benomanyawuza ahamba ayomceba enkosini. Bese mfethu lapho bamshaya waze waphuma ngisho izinyo usene-gap, so mind the gap nje. Ngi-expose ukuthi ngafunda ngama-90s kusasetshenziswa mind the gap. So mind the gap nje mfethu. Bese-ke inkosi ithi, hayi,